definitely omo beba so omo bekum na me ready so say me mewu amaposo ko yesafo nsem agina me mewu de wo huri no ewudini na nkrofo atwa ne ho asia nyina ewudifo omukum nipa omo demonstrate di a kire ye no eti yeyi mu bi ye ready said omo be ye no no yenim de wom ansa ne yeso ye choose si ye bedi aposo ko yesafo achi wo ye hene ma ne nkrofo abonsamfo no na wonya hene ma ye ne a ye pe no kore no obi o fabricate story tene ma se na na hema mum ne di kan tutu anya no kore na na hema ne glass kro wa ran kofom baby o target no usually na hobia na ehwa na de bia na hema eteka ma wotena that back seat go enti na o target say omu uku ne preko so Ghana any gisem aba ama Lemfi say download the end back with Lemfi or download the app we be ma free me be show mu. Just go to Play Store and ask iOS na ko download. We are signing up. Or signing up na send the link in the command do fu bi omo abrochira oni momo. A omo use Lemfi send this can. Omo ya catch omo so omo use Poleeno promo code POLENO signing up. But the way into the Lemfi say be so omo ni say wo de link ama wado for say omo signing up to Lemfi. Into no so wado for no send this can be a bro $100, £100, €100. Lemfi say obema 100 Ghana cedis instant ai ote kwent nipa ne send this size can brewa unya alert a obetu wani na second alert so to aso na say 100 Ghana cedis no aba Lemfi pen betimi aye wado yesei enti catch wadofo na e catch wadofo na catch wadofo biem say Lemfi aba enti omon download the Lemfi na enjoy ye Ryan kata nechi enti akonfina ni tumi so obefa suma se yensi na de so akonfina oni tumi bia so obefa ye rechi anase ye rada so da ho no obeka se ye mbesi na de so ena mpanimfo no omudi akonfina echi no omo ankasa omunim no kro no omo ankasa no 1% no kre no ebede edi ena medi nkan yaka no omafu ene wo manu na omudi nam ninti ena wo ya akonfina duodom but ohun se so no ben ne papa nti ena onim tumi ekita papa na abonten so fompo enim tumi ekita papa no ene yankopon onfiti prekope enye de ope o oye woni mbre so nti na bia sisi ana ohun se bibi betimi esi ana se nyama bi betimi akoso a embre ne so a ene ye nyina ye behu nti akonfina gidigidi na wode pre de yese de ade wonu na odie nti ne se wonim se wode anya danya papa wo no de wesi so anka wo ha ne sen bai na anka wada wo chen na ya bibia wie no na watena se etu na ya boso pacho na hwan na esi na ade so eneyi me pacho de tie ne se midin kan ye se Christmas afofo ye nim ho hwe minim omo nim ya asori na emu ache na ebi mu di akonfinechi no because yan ya mambre mu no ye be ye bibia branches bia ye announcement me pacho bi begina hanum se enka nkire me se announcement ne amba after ye ponya na ye ponya sorry 6 o'clock ye be ponya sorry kran sana ebebe mu say ye besi akonfina de so and it's never done in Christmas afo this should tell you say ye bibia na wodi sie enu nti na ma ne ba sa okay enka by now ka Christmas afo bia ya we say eda say ye de akonfina besi ade so enka wo mu we chichie ni benche ye krompo betimi abankra ha abe support akonfina but ade ne baye wombra obi ampo ntimi free baby na waba what you say it's an adentina e was e mba ne sa news ne ba time ben branches for ni bimbe embe bubo time a wo de omuti wo mu news because enra ye nyina ye kwa sorry news ne branches for no omuti wo mu news ne time ben say ye de akonfina ebesi so I just say wo mo wa akonfina side no omu de bidi ekoso bia no omu nim no ero mbeti ombe ba be kasa bia news ne ba ya che ba ye de ye nim and ye ekoso no eye me areho ye me ya say papa no and ye dey say anything because papa na nye sa na ope ne ho papa ti ase anka de ekoso yi enke nkoso o se papa ti ase a mumu hwan e na mwate papa we hwan na betimi abekasa e wo platform we so se o man Ghana mu ha papa we ye bie na no akasa wa hada
Nka ya sta na Krista Sarfowaa yepe but a confidence enko ne sade a yen tnas mo mungu papa enimu ase ansa sa confidence sta no pe na yen nyina yemu bi your platforms akese ye betimi dia kasa but we've decided say yen pese ye begu papa enimu ase enya sa na papa de tete yen ena enya sa na papa penti no yen nyina ye to ye bo ase say dia papa pe no enye ho but a confidence pese sade ni bebem Yemu bi mu koye platform so yen na yetimi kasa mani party pa o but ye decide say dia papa epenu ne dia papa aka no eno na ye twen say bebem eye ni wo next month sa konfina woni mu gidie say ye de ni besi so adenti no ontwen na eye ni nkoye dancer na eye ni da ben eye ni ye 30th it's adenti na won twen it's just next month it's adenti na won twen na won ye eye ni wie. Say if you say na dey so answer. Say na dey so answer na we ye no na. And it's never done. Mama so nenti sa won. Me patcho debi. Okay. Ya me kase da ho no ma untimi nkoyi obi odi nanan because papa ne da so wo ho. Yen mu no yenim se papa no ote asema yen Krista Sarfowaa. Okay. Iti dia papa ne kano se papa ne dia we ya to ho no onye nkire yen Krista Sarfowaa me yen hu se papa sei no waka yen je ntomu so obi betimi abesi nanan ye te ase enye yie nti original on relax original mpacho mimbisa wo nti oyi akufunesi ye no odi obi fufuro di na ade ana papa minuaba papa mfo obi endi ade se mo be sha embritie mu na papa yi ni acting penim bi a onjina entoto ne niam echi. Okay. Basa ye biemba so se ye be kata nechi. Papa de sanyama ne toto akwemu because onim dia na eda nanimu dada. Ono osesa ne niam bia ansa na de nesi o. Enti papa wu ye no eni ye yi obi a obegina abetoto ne niam senka papa yi obi sha na ya nka me ye sure so be yi obi so be ne acting. Pacho nwati ase nti acting no na ade ye kwalsu na acting no ka ho bia na me pacho ehwo ne de minti menchire me ni sa information no okay se na owo mu bi se want mu bi me kita sa information no ba ne ametimi aka ne se papa yin obi ansha nanan se metu we ye free so ne me di we e hye ho because say papa no nim de betimi esi ebia na egusu uko no bisa ho se papa yi obi sha nan otu no di obi sha nan anka dia konfina ye sisie nkensi ana me patcho me hu bibi e kire say Kwadwo Sarfo so obeye ye no 25th eno so mo bibi kafa ho ana me patcho amambre mu no ye ka enka eja tofo mu a bakan ene hyehye ene ebusuan patcho me bo ana na mafom na yeah busuan yes oba penny ebusuan point me hyehye mbra wo mbra ba penny ni ho Jafo mo tapo tene nko wa. busuan betuma ya ba de to aso ebusuan betimi aya ye hia ba penny aje se nipa ne nwo ye o de to aso be ye owo ba penny no na sebe wa won ye first born won ye second born won ye third born won timi hyehye mbra me pese bi bisa o say papa no when you obi amana ndi na ade they see a papa na you obi amana ndi na ade no be si da na asore no man kasa mo de bope ayi obi eno na won hye ye say omo de papa no say we acting sister pacho mamembo akakra sister fia bo asunge nka mamembo akakra amen me the ten say in the constitution enter na mpese na kabra ne kan no in the constitution papa ne eka say onu no beyi odiadini. It is in the constitution amendment 1 amendment no ewum say papa say onu no beyi diadini. So inti na me pese akwa ne kan from down by inti ene na me ka cho so ewum you are right ewum but man kan yes. You are right yes ewum say papa ne beyi diadini na honorable ka che asori mane asori pain for ne say asori pain for ne efre emama no emema no nyensa no papa ne mama ema nyensa ena mo ka che mo se omo de omo ntumi enyi omo ni tumi ni se
omubeyi na papa na what the final say nti omontwen na omunwie bibia na omonkura papa etinwie omuwie na mko bie Adwoa Sarfowaa so because papa omayeti asese oye wo edit to one audios or videos or exactly Okay. Adwoa Sarfo na mayeti asese oye wo Okay. edit to one no o man etinye basa no fan hye nipa obese no mede ombese legacy na da wo no Okay. because a legacy watcho constitution no kwa say every church member who did 60 years esa so ni tua woka. Wow. Everybody has an opinion, but how many people actually say it out loud? Ready a full chest, no matter who is listening. Aha, a raw Poleeno. Aha, in Chantro, into Assemba, no matter how close we are to some people, no matter how Assemno, no cray kawumno, edeno. Poleeno meba nam de muno crane na abro raw Poleeno TV channel so into the obeyan say obe subscribe to channel we say wo pen no create pa asema obi mam obe $1 million kra won twantro a ha na wo say subscribe ne be ka no kre akire adofo social media politics trending issues and I say celeb bi akoye interview na wo say e ka no kre akire no na wo say e pemu ka no kre akire no Poleeno ye behwe ne apemu aka nokre ache no eye nokra asem a ye ntia obi na so na eye nokra asem a untimi mfa sika ento Poleeno raw channel there ye beka nokre ache yadofo nyina nti just subscribe to the channel then let's build Ghana together. No, mucho na kumbacha mucho oka. Me toilet roll kura minya bida. Oh. No, na me program here. Me beboa papa dwuma ma me pesika. Eno ono ani nim de ni tumi a wode aboa me no. Me ka ba bia mo ne de me koma nim a wunyini. Sa wow. So me ka say me wo over 60 years na mo nyini. Enso na adom kwa ene ni nhira. Wow. Once why you can say why they are told say next successor no ba no why constitutional to over 50 years for the next successor no a wo be choose na didie no nti wom say papa na no obeyi nipa obedi na de won ewu mu na there is secret, there is dark side of this guy I am person be ba bonten na me sure say no kre no hinta de biada ebe magana for mu the real cause of the AC no so nipa na odiadini no to me odiadini na nkasa on papa ka o constitution wa kire say oh we na ndina de nipa no oyeso ye humble onye so oye social media person enye say oye that kind of enyoma me ka say me say there be ni nyina o constitution mu so inti papa na kire ka like so even post when you so be obedina de a eno de mi hu ye yeah I know what tie eno opa ma mentre wade constitution say no say man okay constitution amendment no wo dey read page 10 ube hu nyama bebre ho no papa no kra kire say first na odi akofuna baaye no o ma akofuna efie miensa ba ko wo takrade ena ba ko ewu kumase ena ba ko wonkan sa de tumi nyina waje nipa na ese ni fie ye ba akopɛ me pacho ene no musi na de ene aye ko se ene ya na court once a court mo come sorry tambe Sunday some ko sorry Saturdays mo de mo Saturdays okay ba court unim members no ne bi mu ntia se nto mo court injunction e to so enti program no mo ye no the venue was Awoshi Apostle school na Awoshi no because of court injunction that something and the police for a custom me ho secret ni o police for custom me ho and a guy we say there be and they said the police for custom me what there yenko yen change venue ni embra me fie and obi so ma address for alert say oh just say onua no ade na court e dey injunction that to so no wa sha solemn mpanyufo because omo ta na chi okay so mo be ye woni fie ho and then ma address for call one ma boy ni boy no boy address for bullet ni Minua odi Adwoa Sarfo Adwoa ko no menene nya dwene because court injunction da so dia
sɛ wɔyɛ akɔɔto bɛfrɛ no ɛdi na ni sɛ adwoa kɔ hɔ ɔkɔɔ ne yɛkunu no anɛnkɔ no anɛpɛ na ni sɛ ɔkɔ hɔ yɛka nokorɛ no yɛntwa nkontompo da wode asɛm no ɛnokorɛ nyina bɛda adi ɛyɛ nokorɛ nyina bɛda adi ampa adwoa kɔ hɔnom ɔkɔ hɔnom no ɛna ɔmobɔ no tuo the guy ordered say omumbo nutu not thinking say adwane to back seat no knowing say adwane to front adwane na driver car no because adwane na person ono ne the ono person achieve no ebem ono no person the ono no achieve no ono the person oye no person oye so what I say nti Adwoa Sarfo no ono no oye ne like ono no ha na dwen nti say me you free one mo dia obi any one ma obetimi stop me anything mesa baso bi why na odi adentina Adwoa ne other siblings na emema kura wo ma wo hwa aye kasa Adwoa mo side ni mpo na bema pani wo omo aye silent see the chance papa ne ma no omo ye calm uja fo pe na oye social media person because on tia Sarfo babi ho asem ni say yes bray you can say ba ko Leonard na say me catch up plempe do Leonard kura no ono waye din otini baby onye social media type so what you say and as 25th na sister na ka na me pese me boa no amamre mu no se wo ko amamre mu a ebusuafo ene ye yi e date ana me boa eye wo ma me side ene yes eye wo ma me side ene ma date maame side enye papa side esumenya fo no omo ya Adwoa Sarfo ne papa side omo nye ne maame side o me tell o kan no me ba Hey! Where you? Yes. Traso boss, Traso. The TN say, no credit say, Adwoa Sarfo ne papa ne maame side. Ni pebe wu a o maame side and she date at the mom. And the maame side no, akotae Adwoa Sarfo echi. So no, and o ma she date. And the papa side of no, akwa tie akofra nechi. That's the problem. Okay. But we bring him no crana a woman. So we don't tell me a year from the so for anything. So I so me chiamo me nua no ma mo ha nyina nso yewura sum du nkamo also mpacho kwa soro obi o me so me okay yeah na de wo mu ne se de ye nua baako eba be kire no ye papa no wo ye wo bi a wo kan asem a ye mu members na ye nim tumi a ye ne nete no ye nane na asem ye nsi na asem tiri ase enti emre bi baaye e ma wo de sa na bayi a wo hurihuri e bedi hene se onhwe onsi ne sere so na oni ho a wo de na chi agya no wo de ne dia dia ba se mfie miensa e na wo de hwe ne nwuma na ye papa nwuma nyina hya ase se egu cars no be ko otomobile ho na bi ni ho ye papa fal wagu no Imperial waje afi ne nua no hwe so nsem wagu no asese ye papa nwuma pii ne ye papa hwe edin no se da bi empade me se me de machi ene me mindful ebegya woni pa obese no nti wei efi na ekoi matu na de so ena ye papa twere emra ye constitutional amendment because na ye previous constitution no article 12 ne kire se ye papa ni ho a wei no na eni na de eti ye papa no ewo ho na wo hu ne nwuma no ena oye amendment se fi na ekoi article na wo main constitution na kire se woni ho a wei ni na de no wa repeal no wa cancel woni na asefo afrim onka ho biem. Oh, okay. Eti woni akwanya bia se obedi ade enu nti no won pese obetwen se yenko bia papa wo so because definitely enya ade awo no ebebo ni din wonim se ya papa pam na fini bibia mu eti sa na tie ade a ene omo ya rush no omo de na besi so no makosensan wo court na chese se ekoba se eche ni yekohwe no nka ho kropa no omo suan asore ne ajapade no afafa omo botaye nyina no omo hu se honorable ya Adwoa Sarfo gina ho ma no kore enya de obetwa tro na hima nani mrehwe because o ajapade bebrebe na omo kropa omo nim ne ma ohima Adwoa Sarfo ane wo eti ne papa ajapade na nkasa no wono ohima Adwoa Sarfo obobra wo mebrebe eti wono nani mre ena ya sore mra che se oba ntimi me yesofo pani wom eti ohima Adwoa Sarfo ano
kasa ne nyam nso ya sɔre no ɛyɛ ahenie eti na we mu sɛ wo si hene no ya sɔre no ɛyɛ ahenie eti yesi hene ɛne yesi hema ya du si hene wo yɛ sɔfo pani wo yɛ du be si hene no yɛ sɔfo pani ya du si ehema nso a wo yɛ nyina yɛ maame okay the whole world baby a Christ asafo wo bia wo yɛ nyina maame eti ya papa eyi we si fom no wo de Adwoa Sarfo a ohema ɛna asi hema ama yɛ nkrofo mo yɛ nkramofo firi Mali, Cameroon, Chad, South Africa, Nigeria, Sudan nyina ba yɛ no mo de ne besi hema ɛna mo to no na hemfo din efe no Marangabi ɛyɛ Adwoa Sarfo no okay eti ya papa nso ka kire se wo de ne nanse mpaboa hye Adwoa Sarfo na baabi a wantimi ankodu bia Adwoa Sarfo mfa ye nkonkoduru ho eti ohema Adwoa Sarfo na waso wo hwema ye si ehene ɛyɛ sɔfo pani na obeyi afi ne nua mama mienu na akanim eti we no Kwadwo akofra ndi wonim se onka ho biem eti awose otimi ye ntentententem nwa no de wo hye so na mpanimfo no nso a omode na si hene sesiye no enye ye papa ene de omusisi sɔfo okay oba ye no ebra ye papa ni sisi wasake ye papa Sarfo kantanka sɔfo ni nyina afiri ho ana wode wono ne nkrofo a wono omo ya dwenkro sisi asɔfo e wo various branches eti ne omo nyina fa itema no ama no kra na da ho nanka so omo mpese omo beka eti ya amendment no e kire se we ye papa repeal no no wa cancel no eti there is no way say obetimi abedi sɔfo ana se wo hene biem ade a wo ye ntia ye papa tu no no de minim bi mempese meka anuano mebre nim bi yempese ya de betu dwa na emom no omogusu pusu no num kone de minim se anya den ombete ne kankan ade kunti ye papa repeal no cancel no ombete ne kankan eti ye ne ya sori se ye begina ma no kore nyere ya target am wo mo hwe wo hema Adwoa Sarfo akora no mko boni tu akuni eti mi ameti he se de minim se definitely omo beba so omo bekumi na me ya ready so se me mewu ama poso ko Sarfo nsem agina me mewu ama me wura Sarfo nsem agina me ntwa toro da yes ye we mu bi wo ha ye decide say kai ye moja ko ba akokoro mpo a ye de be fight ama ye wura Sarfo kopum se ne nsem ene ne no koro begina eti nipa na wasisu na nkasa no wo ye wudini de wo huri no we wudini na nkrofo atwa ne ho asia nyina ye wudifo omukum nipa eti nenne oma demonstrate di a kire ye no eti ye yi mu bi ye ready said omo be ye no ye nim de wom ansa ne yeso ye twu sisi ye bedi apostle ko Sarfo achi ana ye nim de ewu kura ye benya eti mi di apostle ko Sarfo achi said ye Peter edi Yesu achi no because minim sa me pen so Yesu awaba e apostle ko Sarfo said ye Peter gina ma Yesu for his last days no saa ne ye mu bia ya agisi ye be gina ma apostle ko Sarfo ye hwe ma toro nti we wo ye hene ma ne nkrofo abonsamfo no na wonya hene ma ye ne a ye pe no kore no eti ni fie ana omode na kosisi wo ho na emom no legally de court injunction po da so se hwe no ma mfa na ezi hene eti ade na o ma ye na nka so ma breach the law of Ghana and the constitution of Ghana ma breach because court injunction da so and still ma twa fa so no and still omo san pay so omukum na hema ene omo anyi obi o fabricate story twist ne ma se na hema mum ne di kan tutu anya no kre na hema ne glass kro wa ran kofom baby omo target no usually na hobia na ehwa na de bia na hema eteka ma wotena that back seat ho enti na omo target say omo uku ne preko meanwhile no at the front enti omo anya no ye papa Sarfo otimi di ne tumi ye ne bi no empanimfo no omo de Kwadwo akofra sisu ne no baako post in last 2 weeks wa twere say wo mo de woman king ba be sacrificial goat and the number boss my friend Azazel hey yes ha post you no info na me kwa check ni sisi ya me say me the amount sisi an ka me de forward sisi fama me na fa to wachi sisi ya fama me sisi ya na one number to sisi na me screenshot me number de na ntwa so eti me say ya ready say ye ombeba be kunye bi kura mpo na ya ready and I'm mention na me ka say omunim me and I'm not going to hide me wo outside na ma be fie eti whatever I'm sorry for me ka so but why sorry o member won yes me a member yo enya me na me ka ha yan ko to aso number no way me pese me nya number no ya buache owia ya boa ade na omo ye ne de enkosi hwe na enya no kore nso na ye public sympathy na ya na oba bepe ebra ye papa di ne si so follow me back
ya papa no ho donti ye nyina ye di na chi hwan na me follow back board ni mpa chawo enya wo kasa enya why ebra ye papa de ni si so ka se ye ni na chi no ya papa no ho donti ye nyina ye di na chi ma me kuro mpo me wo me ba de ne to no me wo me ba de ne to no nenne ya papa ni si watu ade so onsem fata se wudi na ade a adenti na wonte wo ho ase na wo de basa basa ye ne ntawantawa e ba so de nim sa wo bra wonim se won deserve eti ya papa ye pretty mebredi ye tia ememre bi wo ba outside mpo be ka se aboa bi ye fe ne kwasikwaku woni abe na so akwatena be ne so na oma aboa obetimi adi abe ne nkodi no spread na ba no ni nyina na ye wo ho asem ne yewura safo ka etu ba bi kura wo bo wudi se na kwadwo de ba bi o mbekwa kosi o mbekwa kofa plan bia no me ne mahu dadaada ya papa kan se mebre kire members ne se nipa na mo se wo ye ne ba ntimo akodi na chi wo no watie firi so wo ye trevan ya won toa so bi won toa so wate ana baby ate no monso makoka ho se ho ana mope sawti ase wo do ye papa na anka wontimi nkogina ho emeka se ya papa ni timi ma ni tumi otimi de ni tumi ma yankonton to anu odi sika be she obi botomu ana wo sa gina asore dem kan se nyansamfo a na ka de ote na asore no ono ana ehwe bibia so ada na wo de onkwati bie wo didi mi wura poso ko yesa fo atem se nyansamfo a anka ono ote na asore na ehwe bibia so no muso e masa mo abom bi onwan we de da se pa masa mo sama me ko so kan ye no kure okay ya fana sai minua 99 na ho ye yo ka ka me so me se asama bla yi kan wo ho mu nyina no mon ka no kure mon hu se Kwadwo no wonya papa mema mon ka se mon hata bi so safu ko store se wagu no otonto papa ne niema ne di iwa sawati ase munnim mema mon hata so sanse mo 99 me se papa ni wu ya me se obi anye problem se sa boy we o kai se ya se nkrofo bi tu ka fiti Ghana ekọ se UK asesai o kai sa asem no omu tu ka omu fa fam na di ko UK wo si akire se wo kwaton ka ase ni bia ma nkrofo no ana nkrofo na nto wo si akire se wo kwaton ka ase ni bi e dia ma nkrofo wo ye krom me se mo nche no se ye se wadwane wo ye kromfo a papa na japade nyina watonton me se safu ko store ni ne gu no se papa ne de enam ne bana se nam ne ye 5 cedi no de age 10 cedi wait Kwadwo wait wo ba wo jisika nso no de abankran sle kwefo no no oni omo deda oye party ade ani bi ka so na wasesa eye o de mi du echi a hono de me so me besa me kaka kra ya asem kakra ne se mema no bebre wo ho a so mu onua ma no mo pa so ho bia na sister o pa so ho bi debi no most of times them besa me can say mema na yeah me just so ache pa o na ko joka sa ora na ko jonka sa wi ansa na ko joka sa ne nko just ache pa you can say me brother say ebeka sai eche nyina obia minim say obia nim ye kwaso odini obia enti mani age pa say o maka no kre no no kre ba akopɛ de odimu kan nya ye no kre na dada oyi papa ni hu ye no don pa and I said obi di ka be kan say o pilot school I am pono me too one sofo omunyina na ko pilot school no but ono ba wan fa ne ameye adwuma wan fa ne ameye adwuma oso pe na de be ye adwuma won fa ne nyina o de be ye adwuma ono pe na de be ye adwuma and who sa guy na properties guy ne wo na nya agro I'm telling you and you more be ye ne no papa na odo Kwadwo ni pa na obi so kan say me say am say papa ni hu marketing we ne wo Kwadwo ni ho papa ne ma ni nyina no omo ye calm no once obi kan say omo ye calm we ni pe and hey what I say in terms of later on the sisuwe no hu say no and no man na we ni njuma no m1 no na fast na osebo kan say bion na mo so no bu mutie na papa na embre papa ne kan say bi say Kwadwo ne mra out me kan kire Ghana fo na say na ne nsore man ade ode aye no bra out me kan say Kwadwo na ntimi ankoda Kwadwo waja so da wo waja da crab before crab before I said about almost in idea enne oh waja da ono waja na kwa say on say omo kan say mi say omo say ne yemu ache won issue ni nyina no
issue ni nyina na me emu ache jakwase ebi akodi na fa na ebi so akodi ha na fa what I say because Kwadwo no ya we say oba ntimi ndi